amen. Asibhekisi phansi. Thina qala singenza kanjani ngegama lenkosi ukuze thina qala sisinde. Amen. Amen. Asakuqhubeka njalo asikasindi nathi ngegama lenkosi. Anani nathi asikadini asikasindi nathi ngegama lenkosi. Amen. Amen. Ndiyenza kanjani ukuze ndisinde indlela endiziphethe ngayo mna. Ndiyenza kanjani ukuze amen. 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 Indlela osiphethe ngayo uyayazi mos indlela osiphethe ngayo. Amen. Indlela osiphethe ngayo Uyabaleka ufaka umbuso ndiyenza kanjani ukuze mna ndisinde. Uyafuna ukuguquka. Amen. Awuzazi ukuthi ungaguquka kanjani ngegama lenkosi. Ngoku uyabuza ndiyenza kanjani na ukuze ndisinde. Ungayibuzanga ayikukela. Amen. Uyafuna ujika kuhamba kuyo bathi ungabuzanga ebantwini. Ndiyenza kanjani ukuze kwam ndisinde. Lento mosinokubuza uza ebantwini ngegama lenkosi. Thathe nesaspeaker phakathi siyasinde saspeaker. Ukuba singenza kanjani ukuze sisinde ngegama lenkosi. Siyafuna usinda kodwa sizazi uba singasinda kanjani. Kodwa namhlanje sizozuzela amagrazo. Siyafuna ukuguquka. Singenza kanjani ukuze thina siguquke. Amen. Le nto kaloku ufuna kuyibuza emntwini. Amen. Uyabubona ubomi bakho babunjani? Ingabe ubuthanda bunjalo na? Buze ebantwini ke ngoku. Singenza kanjani ukuze ndisinde kwindlela endiziphethe ngayo ngegama lenkosi. Uyafuna ukuguquka kodwa zazi ungaguquka kanjani. Uze noma usekhapakho ndingenza kanjani na ukuze ndisinde ngegama lenkosi. Siziselonto apha sizozibuza nathi. Ndiyabuza kuni ngoku ndiyafuna usinda mna. Bantu basekhaya ndingenza kanjani mna ukuze ndisinde ngegama lenkosi. Uthi impendulo